Tahaden katukan nisngi balabana ba ustadio mani unamla banyadan benta pat ke tim Senegal haga jinkun haga FIFA World Cup. Menem step layo sagu kubor ya Karim Benzema ubaladan ha hospital nak jingmin saw haga benta jong keskan. Kublai pibero ki perlok pejor ki bajos natanat ban sengap ki video haga ni ki channel kat kum ki kubor layo lo menem step bat belong viral pa ki social media. Long ba Karim Benzema unam dan benta haga jing ahikai haga tim jong ke refran haswa banyak kon bersya ya ke Australia. Shosho haga nigi kubor layak lum ba Karim Benzema udan jing mensaw nagi benta jong ke skep nak liang gadiang matla rayu syagawen ke hospital dan hanong ba Doha. Nak nega hospital ki doktor ki lapan pau ba Karim Benzema dan benta haki squad yang ke refran haga banyak benta haga FIFA World Cup group stage. Kamut lada Karim Benzema yo ban mi medan menta ka semoy haga FIFA World Cup kamut uyo mi tang sisen kata de house name arjar khat saw da ko teblo like goal ki santli ki jingale kai so Karim Benzema ula pau ba den bau yo Korea ka Balandior menta snap den ki jingla ban teb saw goal haga semoy baladep ya ka club Real Madrid develop ya kan ki jingman saw lap nong ba ka ki biang na do ki jingale kai haga lig La Liga. Karim Benzema dang ya mi tang nyau teli jing le kai akan ke lumpung ban teb ro tang lai gol nak nyau teli jing le kai rungkat ko wei ke assist hawa pai ke Champions League Karim Benzema lo yo mi dan Southend Henry yu klem yo ban teb gol tilada ke ni ke jia ya Karim Benzema kamut unom yo akasen ko bar ban dan benta bat ke France hawa pai Chelsea arjar khat pra ba ke France ke job ke FIFA World Cup Karim Benzema klem dan benta kamut lada umla banyak lek kai lan lada France kamrung sekarang round 16 kan long ko ya Karim Benzema banyak dan benta pat ke tim jeng kamut unam la banyak ra ya ke FIFA World Cup hagi jeng im jeng te perlak tang gini ngan saja kendo pada ka video ko play shibona